Nā kua kotahi atu te kāhui o te ahua tūranga me te pai mā tauranga ki te ao ki roto o te papaioea ki te whakatū tūranga mahi tauira moana tauira ka puta. Ko te hiahia kia whakarahi ake i ngā pūkenga o te Māori me ngā uri moana nui i te rāngai hanganga kia whai mahi ai rātau a tōna wā ki roto o Aotearoa. Anei anō, Regan Paranihi. Ko Siobhan ka mai ko tētehi o ngā tauira tuatahi no te atakura kia hau atu ki tēnei kaupapa. I was in a carpentry course and they managed to do speed dating for a bunch of interviews from different companies and stuff. So I managed to land the interview, got the job, and yeah, I've been here ever since. Kua hipa te rua tau, ko ia e tuana hei kai arahi mo te ope taiao. He ahu mahi te aro e ia I mua atu I tāna uru ki tēnei kaupapa. This project has a lot of variety in terms of jobs. So you might not find what you're looking for, but you might eventually find something you like. There's just the real hands-on experience, and so that they can get, the real practical sense of what's occurring, and actually tapping into the different avenues that this project can offer. E tīmata tēnei hononga motuhake I Wainganui I te ahua tūranga me Yukau I te tau 2020. Kua whai hua nui ngā rangatahi Māori. We had an intent to employ 30% Māori in Pacifica, and currently we're sitting at 35%, and we look to really continue to grow those numbers. Hei tā Grant Kauri, e ngā kautitikaha ana rātau kia whakapakari ake I te hunga Māori ki rōpuna Hawaihanga. Making sure that our rangatahi and everyone associated between the Alliance and UCOL get the opportunities, that this project presents. Kua ara ake e te hia heinga nui I tēnei mārena, kia whakawhānui I ngā āheinga mahi ki tēnei rohe. We're working with MSD within the CWS, which is Conservation Work Schools, where we look to have a cohort, 2 cohorts a year, and we're also working with Puhoro in the initial stages and looking to bring in their STEM. I tīmata te hanganga o te ahua tūranga I te rātau. E manako nui ana e waka kotahi ka hono anō te uru ki te rāwhiti hei te taurua mano 2024. Regan Paranihi, Te Karere.